I feel very good. I have a big way before this game, and I think everything will be okay. Osjeća se dobro i iskreno se nada da će sve biti u redu. For my pupil, it is first Olympic Games. We had very hot selection tournaments. We had 2 gold medals and 3 bronze medals in World Cup selections tournaments. We decide problem for half year, but other players 4 years selection. But it's very short time we decide this problem. Today, Dmitry, it's good conditions, physical and I think good brain and good ambitions to fight for medals. Neki takmičari su se spremali za olimpijske igre, iskupljali normu 4 godine. Dmitri je uspeo to za 7 meseci. Pravljena je selekcija takmičenja na koja će on da ide. U dobroj je formi, veruje u njega i nada se dobrome u Londonu. Vidjet ćemo. Biciklizmu. Tamo, da. Znači, svaki tim ćemo slikati prvo zajedničku fotografiju.